Kalian itu bersatu. Gosok ini, India, Kota, Mizoram, Sampai ministry, sampai di Eke pingatana ni Jomsar Satuhi ni sedang tak anilah. Kalau senang tehi camping tu dia boleh hanya ceming ekor lupa tehe to kan to Cina. Kelvin kan Jomsar Cina, sukan Jomsar ni sukan dia ni awal lega buat ceming naik cahaya. Ako kinaraw kwita dalpan ko panhote min butila siyang thalay na kansama sa tunan na reroten nun na thalo kansama lalpan hinsu pakinokose. Amen. Kemparte kemachamin kanhan suwapa katswan kan hoisyen hre maya diking suwa kanhan Lalu tercela, indoi karya pujian kasihah, ini boleh tahu ini boleh oh tetapi emak atau tu Allah bagi ketua bosan komite kan zon semin minwal kama misana bosan kotanya Kevin Penial minopia India anta dikalsan India minwal kama namule paten Kalcara suai itu terpeto ini apa lausuo zam ausuo lautu tahun kali abia buat akan lupa seren takin haleluya amen tidurin dan barang siani ivoikat haleluya kan orang ilador idania nambah isiam sokse donani sobatsan rautu awno ihaleluya ilon pensio kan kalupaten lo takin punong takin allo kim siani suayo itufan kopikian ropi takin ang kim siani lalma sopakin ang rose ama faka atisen siani laki siani ini Isua peisi malalma lang dilohoy ka Vami kuite ng siya Nunda puwan kema ibin siyakin Alawang dali ka Ako kuita dentro Suwasan pena tamoy kasam Neralakan kasam Tinoo Zahatsu Indan na turong lo katika Ega mo menin ang perdon Ano siya niya Camping Antosia leva, sia leva. Camping Antosia leva. Di mana sepa hati aku tahu dia ni. Semua setiap tahu kita nampak hati nani. Setiap setiap kata setiap jual. Semua jual, worship lagi kangkal tahu nani. Hey, haflo kalau tadi bahi asal maya kan paten siapa kaki ingin sesuatu siapa katnya kaki sah disuruh mahir kursan tu mereka sering rompolin kafe itu apa dia kau nak azar mor tunan mereka camping tahu lampi kalau saya mereka asal kan kuk tekan India Kalau begitu anhoi mai macam ni, dia mereka proses dia mereka. Ajian berpusina leva, anis kanal ni kau uso dia kira itu terbagi. Ajian berazina dia bernak dia berjual. Kalau kau sesuatu tadi, upara ni lalu sirti lemoni. Dia beda
lagi. Kakak, berbagai aksi yang berbeda di oleh. Ketika saat itu pas wah, seperti itu hopla katanya, tapi saya lupa yang jomzir katuma, apa lagi? Kumdi cuma nak pakai bukan saya ini kompon itu, tapi kakum dewa tak lagi. Terakhir, kami kau masuk itu letak kau dan sulit dari ten, ambang kau siap, jadi tu ini bukan saya dia, tekan kiri, tapi yang kui dia mengenai kawalan. Ini ujian sulit juga, ini sudah itu juga mau. Kan phải chặt đèn sương masih seperti kumpul ayah akan betul loh utama masih seperti apa utama pakar tapi dua tiga nabi hoga hoja nabi kasihan dia kita hoga Indah juga sehingga nggak soal zirkan juga zirkan pakai dengan dia soal ini isu masih kenal sejarah sih akan dia orang sih kakak ini sih itu tak ingat dia kecuali disuruh masuk government of China, like China mo. Upami namin itu kan vera mo. Dia berdeka China pasal di dia untuk China. So in upakan masuk dia kapal apa? Dia namin bekerja. Dia berdeka di dia pakai Deputy Speaker sana 정찰이 방송을 간소모가 세레비아 동리아 zakso kacangin pasien terima kamu serebia kemudian zakso kacangin pasien terima kamu kafanu kami yang su Raisam takin acara diin angkoya acara silva hilten onti ansa kenile naide ansa ulva angler asente klo sogangin tu desima antu ve anga anma ni sin puna suan kaitakin angkoma di hilang batu semua kali. Jangan oleh penyataan insinyur yang, jangan oleh penyataan orang mana yang inkabuan trade tak kira semua tindung macam zota, naik yang orang kata kafanu kami tetap tolong. Saya orang semua orang ni. Asuma nalpa omne aminin siam soptere nam dilim tein erageli niti tiluni bu
na thapa na in buata hilita tingai tam to long de suda suor tidam tu au na be ingat ni kami kafanu te am susel elo tu thakna ma tu kata lo te kita Galatia pumuro sang sabi Galatia pumuro sang sabi tu sa uli iraumat aku Buminong suku patian su musik zia ani ve ni na therapia su mi ve tuang asen don si a bumin umsu patian ni na tuang sia te kan zatan ba mi so se amen. The beautiful spirit of Sana, once more, the demons of trying to restore. Lord, empathian mengaku, namun maafkan yang sebelumnya sebelum menjual mengenai sebab, hilangkan oleh Allah empathian, kantaan future di mana Lord, say, help our Pathian Maidu. And I said, we are low lights in Uncha, Zan Fen, is on in the bed in the Mundira Vine Low. Help I was so good on some can we are at Chersego. If I out here in the chance in our hand and low. Today we're to the bar and the Toklo. Tonight is the last was of here. Father out here in the Century. Can speak better to us to get the Haram in the soul and bar. El Parapatia. And I to the Numa. To the humanity in the God. Alenia over the Sola. Asway Chantona. Asway Tiamada Chaha. Adimundo. Karamani. Itna kanade kanin thong ko satona to mikhle kure if apart the part is face for me if I never been say Zana untuk itu bumin unsur itu bukan mandona bumin unsur itu Film kun dalam bangku anda film takin kanun kan manala ekove suana las tata nimpe na kove aya kan kongzo me ka engkonge kanzo titehi kan engun apoy mani agaya kata suan si may hotel at patuan hetiyanati in kong tetsuchon no ati in kong tetsuchon no kanso me kong hikan sur mon apoy mani hetiyan sila in kong tetsuchon no ato kinadisihi ako mani ati Sosok mereka nak ikut maya Israel te undang te masuk kan saya Farisai te undang te masuk kan saya sudah soal sirto ikan manhian kan nelim kan nunhian kan nelim tiadi mali malu natalat kipoi mo bentu ani donani jangan tujayan raja akhirnya kabeh sing tenan asan so hetu minte dan hetu kan ni so ma hetu suan minte na ke ko lelaya asai ko kasai na ko maya jo khatas to sai na ke jani uti pa no da pai de ro khai asan su pai de amai katia min rivada ko min sam ko thi tu ani Electric vehicle kan isalatura kan chenumlo ka fokla na kan som ngani kahan ron sina ka hasay kuik sina ni asan su say suwal ka hawle
Sedangkan kalau itu akan bisa itu zona sangat sedap untuk itu. Dia harus menjadi fundamental factor ini kemana? Asal semua dia harus menjadi fundamental factor untuk itu. Ni dia kan masa anak semua akselerasi semua. Vada pergi adalah orang. Adalah bagian dari agama kasih selah. Lalu bola bagian bola investasi kasih selah. Orang tu tak tahu suami berisi cuma dia selah. Suami dia bagian ni, antara tu ni, baik mana, amal. Suami saya nak beri kasih suami.
Salai mula teo kausan dia sesuai itu ketangan. Salai kan tidak tak asal satu sesuatu aku. Ini masalah ini bukan satu pula. Tapi kita lain kausan tak ada mau. Kausan dinarkan siapa yang kita sesuai itu. Soalnya kita kausan lagi. Lalu kalau kita sampai lagi, semua kita salai waktu itu. Itu tidak Isekian itu toh tidak kajian bos ipeno finali lakukan dengan dokter ini kan tidak dengan kami membayar kajian sampai yang kasar ASEAN cara nampak sakit kemana cara yang dimulai dari tempat apalagi bangsa pak akhirnya Sekian dan paling disuarakan oleh kata komite akan ditoksin di mana no bisa tahu ini tapi income akan itu kalau proses bukan nilai sama proses itu dan cuma sila an animal Speaker dan semua saja untuk makan ini. Aku makan buat bukan kita asal kami dan ini upah nasi dengan tukang Aki dibaca kalau maksud kau sampai sesuatu yang ini bekerja X kalau itu Income service apa demo MTU apa itu cuma berbeda bahasa manusia dia tidak jelas fokus bisa dia kamu itu dia asal sekarang yang kita menyesuaikan kalau kau tidak orang kebola kau tidak orang kebola faham minum pembiar minum bermain seorang semua orang terkatu pasien yang hendak acuan karosak kalian lebih mencoba yang diceritakan kamu siap kalau sebenarnya akan butuh kasih itu saya susah lain itu info yang mau itu kan itu sengaja sudah kasih itu sendiri kan butuh yang semua tiga kasihnya Zanianya kau sempurna kan tongso kan fingku lain masih fingku dihian fingku nilvin karena mereka kan fingku turun kan tongso hati token waktu zinanya pasien berarti cuman Kristen sumpah panggung ya tundora apa yang mau lu kafarin terus kafe kan minta situ dimangin terus nak zinanya lalu minta kita aus kan tundora mereka kasih akan tutup ya tapi tutup mereka ini fine ente berjuang orang itu bahan itu Macam terus saya kan, Allah minta untuk kata kita. Kami tahu cinta setiap insan orang terkait dengan dia titukan itu. Kalau konsol kan film kurang, jadi dia kan konsol itu pada dijual, lepas dibayar paling mendengar yang tuan, lepas itu mengusir. Ini desa itu stimpa kami itu masih kalau patung kita perlu kotelok ini empat soal patung ini
Kazali masih kaki saya mau kan kaki saya tidak dia pulang mau mereka tak perlu tahu jangan ada orang bodoh teu orang bodoh teu kausan Malaysia santai sebelum bodoh tosil tu teu jangan ada mo lalu itu lagi lalu itu orang ni orang bodoh jadi jual kausan ho kami ho lagi faham dia masih jangan faham itu orang lagi boleh karamina misfalem seri ke dia Suasana kausan kau, lalu di buah kerja yang sudah dimaini di setianan. Saya dekat yang hasil tahu, riau tak tinggal buah kausan lah, rompol lain itu cakap semua mereka. Suasana poin maksudnya, saya hobi lain. Kita tahu nak kecil, nah kita tak ada contoh. Orang tu tak masih hidup jangan yang terkosong kanzo di kelai boleh yang terjadi itu sendiri bumi nonsu itu amusia tak pun bunga itu kau dikatakan adik lola ingkar tu intarna independen kesekian kau dikatakan tu andi lola bersama asal lola Innorna independen ini cuci. Les jangan yang bumi nonsu, Israel faham tentang sesuatu. Aku kalau masalah tak harmo, pakaian Malaysia logo siapa kita buat suka tu. Visualan kalau nak buat suka. Kan bisa kenal nama anggota, kenal ramsu, baik makan buta de, mission sudah kan siapa, kan sedar nasional, kenal ramsu koi sulen de tujuan negara kita kira, koi sulen de tujuan negara, kenal nama suai sini nak unta, artinya suara baru susah takinan bola, lepas Angkal jalan Tuhan itu dia begitu.
लोगों 안고가 전 같은 놈이 되고 안고가 같이 해결해 카드 와장에는 스피다 카드 내 카드 수학과 하마니 안티 라니 수학과 하니 비야니까 din Enson sungguh berkuasa Masyarakat Lani suakani diyatika Insilau Tuhan Enson sungguh toni lagi Lalang lupuinani lopani Ati Katu anin suin Anin tu ini Katu Katu kani Antia Adornya Tuhan Tutung kau kani Anti Israel nantihan Tutung kau kani Antia Kaya lokal dopoin Tutung kau kani ya Kan siap punya telau Tuhan Lari Suadesia Ya lokal kailau Adik-adik rela Tutung kau kani Masih tutung kau Anin diri mata Masih lalu dan kan sosial Semua taksu Apa boleh tahu Ngelaju Ambil tangan Kasih Ini pun sehingga Kepasan setiap Lali suafita lali Tentang tempung buahnya Kofer zanso Tentang itu Kian bagi sekarang Bentang seni Kilta Nirong Masih Kasino bagi Bentang seni Soalnya lama Kofer itu bunga itu Kofer itu apoio kati zerakan setan mikro dam calakan dia itu boleh entina love song kan nggak kata Kofer dia apoio dia masih kami mangkal so ya cumri lama nge siapa cumri lama makian tak nasiama coba tu tak tahu api kakin Ingkal fingku ingkallah bumin ongsuang jauh bagian yang coba serde kan zakat manusia sakshur se amin परमेश्वर का वचन हमने हमारा स्पीकर की ओर से सुना था पुराना नियम से हम लोग यिर्मयाह की किताब से 44 वर्ष 11 और 23 हम लोग सुना था ये हमने पढ़ेगा सिर्फ नया नियम में से जो हमने सुना था गलतियों का पत्री से 6-7 पद इसको हम लोग सुनेगा आइए परमेश्वर का वचन सुनते हैं Galatians chapter 6 verse 7 धोखा न खाओ परमेश्वर हाथों में नहीं बुलाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा धोखा न खाओ ये आज का हमारा विषय है तो हमारा स्पीकर की ओर से लोग सुना था इस विषय में का मतलब है एक वार्निंग होशियार रहो इस संसार में जहाँ हम लोग हर स्थिति हर कदम में शैतान के साथ हम लोग जो शैतान हमें गिराने का कोशिश करता है हमें हमारा मर्द हम किस रास्ते पकड़ता है उसको हम लोग परखना उसको जांच करना बहुत जरूरी होता है आज हम किस रास्ते में चलता है हम किस रास्ता पकड़ता है उसको हम लोग देखना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों हम सब स्वर्ग जाने का कोशिश करते हैं इसलिए हमें हमारा रास्ता परखना जरूरी है हम किस रास्ता में चलता है उसको हम लोग परखना उसको ध्यान रखना उसको देखना बहुत जरूरी है परिवर्तन होना नया जीवन पाना स्वर्ग में प्रवेश करने का ऑटोमेटिक टिकट नहीं होता परिवर्तन होना निरंतर होना सिर्फ निरंतर होना ये नया जीवन पाना डायरेक्ट स्वर्ग में हम प्रवेश करेगा ऐसा बात नहीं है परिवर्तन हो गया अगर हम
सेवा करने वाले जितने भी हम लोग का PYF का तरफ में, इंडिविजुअल का तरफ में, यूनिवर्सिटी का तरफ में, उनकी अलग अलग हम लोग होता है। और संडे स्कूल टीचर्स, कलेक्शन दानों में जितना कर्मचारी है, जितना सेवकाई में इन्वॉल्व होता है, हमें ये मालूम हो रहा है कि आलसी होके, सुस्ती होके परमेश्वर का सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ लाभ के लिए अपना कर्तव्य, अपना दायित्व को पूरा करना काफी नहीं होता है। हमें पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई करता है, वैसा हम लोग को सेवा करना है। इसके अनुसार भाई और बहनों, हम लोग अपने आप को बांटना है, अपने आप को देखना है कि हम किस रास्ते पर चलता है, हम किस रास्ते पर हम लोग चलता है, ये हम लोग अपने आप को और अपने आप को देखना जरूरी है। इस्राएलियों का जीवन में हम लोग देखता है कि वो लोग बहुत महान था, महान और आलिशान टेम्पल में परमेश्वर का सेवा करता है, नियम कानून पूरा वो लोग पालन करता है, जितना बलि चढ़ाना है सब कुछ वो लोग करता है, नियम और कानून सब कुछ पालन करता है। बाहरी जीवन जो बाहर से जो देख सकता है उसमें तो वो लोग तो परफेक्ट है, लेकिन 8 सेंचुरी BC जब आया तब परमेश्वर ने उसका नावियों के जरिए इस्राएलियों को ये बताया कि धार्मिक होके नियम कानूनों को पालन करके परमेश्वर का सेवा करना सिर्फ इतना काफी नहीं, उनको अंदर से परिवर्तन होना जरूरी है, उनको अंदर से नया जीवन पाना जरूरी है। उसी तरह हम विश्वासी लोग भी, कलीसिया का हर सदस्य लोग भी, हम लोग अपना रास्ता पर हम लोग परखना, अपना रास्ता पर हम लोग ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हम लोग किस रास्ते पर चलता है। उसी तरह हम लोग विश्वासी लोग भी नियम से सेवा करना, नियम कानून को पालन करना, सिर्फ दिखावा में परमेश्वर को सेवा करना इतना काफी नहीं, अंदर से परिवर्तन होके परमेश्वर का सेवा हम लोग करना बहुत जरूरी है। आशा हम लोग हमारा स्पीकर तौर से हम लोग सुना है, इसलिए हम लोग अपने आप को, अपना जीवन को हम लोग देखना जरूरी है, हम किस रास्ते पे, हम किस रास्ता में चलता है, ये हम लोग अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। बिना मैं समाप्त करूंगा, परमेश्वर का वचन हम सबके लिए प्रयास से आशीष करें। Hallelujah.
chuan a chak lo chuan a tui thei tak lo ni chuan chuan kan tingui karin a tawp na a siam mai a tawp na siam mai lakhat kan ka ri palma